I pozdrav svima, Shadow si ovdje. Dakle, giveaway se zvanično završio. I kao što sam rekao, ću napravim klip o ovome. Dakle, vi trenutno vidite ubrzani deo gdje ja pokušavam da biram pobjednika. Zašto li sam ja odabrao 500, nemam si blage veze. Ali nije bitno. Dakle, ja sam odabrao ne jedan, ne dva, nego 3 pobjednika. Iz razloga što prva 2 se nisu javila na vreme. Pretpostavljam to ili bot nalozi ili nisu bili dostupni tada. Ne znam stvarno. Dakle, pobjednik se zove Filip. Prezime sam zaboravio nažalost, ali on se javio i on je taj koji je pobjedio. Sad bi trebalo da vidite naš chat gdje sam mu davao CDK. I kako mi je rečeno, uspješno je prošlo. Dakle, srećno Filipu, tačnije njegovom drugaru na Counter Strike-u i uživaj pričajući ruski jezik. I da ne zaboravim, ja sam ga pitao ako može slikat, da sam mu ja dao igru kao dokaz, pošto ima mnogo dece koje se ne razumu kako funkcioniše Steam, pa da mi ne postaje Kenju posle da sam ja ovo izmislio itd. Šta god. Nego do duše on mi samo rekao ok i ostavio mi sin. Vjerojatno ga zabole dupe pa više ajde da ga pustim. I dakle, hvala svima što ste učestvovali u ovaj giveaway, iako ja malo kasnim. Sljedeći giveaway će vjerojatno da bude kada stigne na 500 subova. Kažem vjerojatno, nemojte mi poverujte reći. I ako vam sviđa ovaj klip, bacite like, i ako ste novi na kanalu i sviđa vam se moj sadržaj, obavezno bacite subscribe. I zvona pritisne na taj način da pokažete podršku. Ko to radi dobije pozdrav u sljedećem klipu. Ćao svima.